Ekitabo kya Zaaburi eshura 19. Ekitiinisa kya Mukama ekiri kureeberwa omu byahangire n'omu biragiro bye. Aha mukuru w'abeshongozi Zaaburi ya Dawudi. Iguru rimanyisa ekitiinisa kya Ruhanga n'omwanya gw'ahaiguru gworeka emirimo y'emikono ye. Nyomushana egambira nyomushana endiijo ebigambo, n'ekiro kimanyisa ekindi kiro obwengye. Tahariho orurimi n'obu byakuba ebigambo, amaraka gaabyo tigahurirwa. Konka iraka ryabyo ribuga ensi yoona, kandi n'ebigambo byabyo bihika aha muheru gw'ensi. Omuri byo nimwo yatiira ihema ahabw'izooba, riri nka kishwera okwashoora omu kishengye kye, rishemererwa nk'ow'amaani, niriraba omu rugyendo rwaryo. Riruga aha muheru gw'iguru ryehinguririza rihika aha gundi, tahariho kisherekwa okwosya kwaryo. Ekiragiro kya Mukama kihikire, kigarura omutima omunda. Ebi Mukama yahamize n'eby'okwesigwa biha obwengye otabwine. Ebyokwegyesa bya Mukama bihikire, bigwisa gye omutima. Ekiragiro kya Mukama kishemiire, kihwezesa amaisho. Okutiina Mukama ni kurungi, kugumaho ebiro byona. Ebi Mukama aragiira n'eby'amazima, kandi n'eby'okwihikirira buzima. Bishemerire kwetengwa okukira ezaabu, nangwa n'ezaabu enungi munonga. Binuzire okukira obwoki oburikutonya niburuga omu ngabo yabwo, kandi nibyo bihabura omwiru wawe, n'omu kubyorobera harimu ebihembo bingi. Nooha orikubaasa kumanya ebishobyo bye? Oshemezeho ebi ebisherekirwe, kandi ozibire omwiru wawe kukora ebi nkana, otabiikiriza kuntegeka. Obwo ndyaba otiine ky'okuhanwa, kandi tindigira rubanja rw'okushiisha okuhinguriraine. Ebigambo by'omu kanwa kangye n'okuteekateeka kw'omu mutima gwangye bisiimwe omu maisho gawe, Ai Mukama, orukiri rwangye kandi omucunguzi wangye.